Karina anak ko, liklikam man timangan iti ado. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na nakko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayaten da kati baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas beti langam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dan. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiyakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora aw-awan. Naimbag agsapam, Karina. Lumapasak pa'y. Ay, mabiyat lang, Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta, Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo matakar na Wana, ado nga maintain lotok tatay. Kat, hangkuman nga mo nga hanggam kayat ni Nanang. Agday-dayet kanugayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyamanak ang aro dito yung padigom, Karina. Awan anyaman na Arman. Sige nga rod, Karina. Mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Sino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamintad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igup kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga roday. Ay, saan mabalin kanyak ti kastama sida anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat more on vegetable sakit anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sika magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit din ninanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga buwaka. Ay na, nagimasin nga Wana, sidaan nyo kaninanang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, kat jak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabangan na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko dito. Ken alaamot na nagitidad duma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iyo may ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? Sige. Yig kunto nga rod ije balay yon, Karina. Nay, nagapon day tama si dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag Isumot la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa'y aya nagpadigo ni Karina akutang. Supladan to pa'y day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itararamitan na Amangan mo't no.
No, agkursunada kan ka ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akat kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mag kan naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. An-anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Putnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tiriknakin ko na. Gapu iti kapapadiguna. Kasla madib-develop tiriknakin ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat umay kaasum rakapay Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamisitan dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakin ka. Kat no palubusan nak nga agaramkan ka. Armen ka kuma. Ay, kat, awan, Tatalang to pay nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyamanak. Agyamanak ta din akong pinarigat pay. Inaklon nak adagusan. Adamit may itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Katawan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naging nailabiyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao. Basta nangagaw ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na lang. Asino jay bagbagan ni Lulom Anubium kano? Adda aya? Ay, wan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day jay? Wan na nang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo la nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Andamatan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumla ang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutang nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano tilab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagik nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam, mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga adda umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ha? Ayos lang, nana. Bagbagay yun to, pa'y tikas ta suot siyo. Ay, thank you, Abarok.
kas kaila balasang nana. Talaga amin tinariyo ti kinaseksiyo Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman, naasikaso ngamin ni nanang ko iti bagina. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sag paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atakmat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksihak. Ada kamatan nga boyfriend ko. Kunamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Ah. Diba? Uwan Karina. Marutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen account. Dandan ni 70 account. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawon la iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan, isuma lang amin ti kukuan na. Diag paspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kat, kaano nga iti kasaryo kan ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pala kan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinakaramkan ko nga na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtiriknakin ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ko. At dan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta nanang, makitam to no kasano. Day, arban baraok, si kamot gayam, sumrek ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya pukaw. Ada siguro iti silid na. Kuha pong, ada ka din ni Nana Sarya? Ha? Huwag ada. Madamati exercise na. Sala-sala manundit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni Nana Sarya apong. Ay kawan Naglak iti bagbagin ang agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni Nana Sarya ang agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina ti gagarak? No di kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, Nana. Ay alam mabit lang nga rod. Tay nakmang isagana iti merienda, baro. Nana Sarya, adaman damagak ka na kayo? Anya day chay, Arman. Ada ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti da ita kinaseksi kan kinapintas mo? Awan agaram? Jack mamati nana? At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignore ta idan baro. Apay, ayan ni nanang lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni tayo lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay.
Ay, diya ka mau no, anya tinagsaritaan da ka ni nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta? Wano, kidawan nanti pamalubos ni nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diya ka mo awan mo't nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kuana no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay ka numat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na ira na nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo ka numat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Nakababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjageng kayo pa lang. Wanta twice a day, ti pa nag-jogging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin ang makikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana, adda dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Agi na tayo pa. Ay, anya nga'y alugar to'y nakadandanunan, tan Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, Mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Nay, Ay, agayo sentiling atyo. Punasak. ay punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan matan ti panagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing ba't may maysam ngagtaray-taray di takal kalsada. Nay, kita ama. Ang mga nutila maturturong yun nga agjagjageng. Ang mga mano sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbes na ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni sarya langan ti kadwak. Anya jay kunam. Sarya. Di mo nawawagan ni tinana ni Sarya. Ha? Kwa? Sana balit di namot dengdenggan. Ayos lang na. Kaano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan-ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin ng agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada urayat? Alang araw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, from warak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran nagiti balay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan nak Sige, basta daras sumuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti balay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni naanang mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye. Kaslama konsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadata? Di ka madanagan ka di.
Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal ala aklangi ti timing. Di mon ibaybayag, sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wan sarya, si kagayam ti ayatag. Sika ti kayat kong asawaan. Arman! Adtuyan te... Ha? Apay nga ginin narakop kayo! Ay, Arman! Sarya! Apay yun! Kwa. Kaayan ay, ayat ko ni Sarya nanang. Aniya! Traidor kayo nga nagpadpada! Manangal lilaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina, Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. ha? Sika nga ron ti umay iji balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak, gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dya atap ko iday. Sininaan da kong da Sarya kan Karina nanang. Rumbang lang. Nuapay mga minapinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanan ni Arman ito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta, rugyak mat ng taag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tamarik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kasla marigrigatan ak nga ang-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag-exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro de Kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maita no nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibaga may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak manubisi ka, Giselle. Ngaminawis nak matarimuar. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmananday dya Avina, hindi boarding house yo? Uy, kat as usual, ti ex manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahil ang kabsat ni Nobium, friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadagi ti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, tsaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsat ti Nobium ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay,
Namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin anumatan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ipagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga sawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, ligi lang kay. Agyaman akbagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanya. Ay, imay ni V nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kapsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na kapsat ko. Kanayon kumot nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak nga minan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati ka bailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tirik na kan kwa na. Makauma, tasyak mat na kanayon ti agad adjust para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay manong ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro di kalman. Ni manang Margie. Vina, mabalin ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik na na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sarda nga amon day ta nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat day jay nga tao. Ag-istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni manong mo tisang ka istoryam. Talaga kit di nga overacting da dyan nga Gisela? Aklunam ka din na si katikam malay. Itian niya pa lang kami na rason. At ti ex ni manong mo timapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kano mabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti paay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na ka lang, katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rin nangan mga gasawa. Talaga makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, nay-nayo na mlatan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran yo. Idi pa nga anusan miti kasi yung ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust kan gwa na. Ngaman niya tar aramidon na. Yat adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala,
Bagbaga akto manon di kabsat mawanak ka. Ni, anda ka matitibalay manong. Wen, painururay ka, Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak, Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya, di mo riribukan ti panagdin nami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklonam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agidaw ka iti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan tirire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak, Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti Enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sabay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagak lang ang tigayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga akayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipot imakar kayo di boarding house nyo. Ngamawan na ngagkuariklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na, gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, katawan mo ti bangsul mo. Dahita avina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtin itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak ng mat. May tad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin. Hello, nanang. Hello, Ligi, anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw vina kan tinubyo na. Kastaya, kano nga eh. Into no maya bulanan umay kayong to Makitan to, nanang. Sana kasigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalive iti trabaho. Friend, mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Jakon namnamaan ang mapasamak pa'y dayta. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agruprupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, bina, nakaw. Apay ka nungay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Amangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina.
Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samot nga kayat di kabsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na lang dayjay. Ngam nasingpa, ti kapsat ko, Vina. Jak korsonada ti babae an asawam, Roko. Ah, tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kasla saan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biag ti donya. Ni, adda kamat gayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y aram idam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo, no maikat dagita aladawan. Ay, masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak nga ikumkumpara ijay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Iswadi na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Nasaysayatan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akto na nga, aginaw manang. Talaga asadot ka. Iyuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Haan mat, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pa'y laang manan dayta Roko. Itikaskan ka pa'y laang mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasauyo kanyak, manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mat, ha? Aglablabas kayo matan nga agsasao. Apay nga min nga da kay ito'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay. Nawatam. Ha? Talagaan nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos, Vina. Anya nga haan, nagdigo sakto pa ide kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw Ha? Kita amat ba si ti hygiene mo, Vina? Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang. Madlaw asaan ka managdaldalos.
Ta ultimo aglinis dito'y balay, kat saan mo ang maaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? Huston man! No, han nakakayat nga para iti kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasama tanti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pay lang, Vina! Ay, nagmayat yagi na kaya. Awan mo titi abay ko ni Balta. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kasla kayo mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron ka mo't Baldo. Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanen intemplaan iti kape. Ha? May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ay ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mon, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sa asawam, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Awan tinaimbag ita nga agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umaya ko dumawat man iti babasit na manok mo. Gitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta nga na Bala, umay ka nga raw, tayong ka, mangala ijay kulungan da.
Anya man ang dagito nga sangpot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kani Uncle Ando. Napiste na kita na dumatarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa taraken mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si Daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamot. May kayon, tamangan kayon. Isa, dua, talo. Na, ako na ka. Kas nakurang timanok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka rin timay sa atarakan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matayin. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, ang mga no nagtalaw na. Imposible ah. Ay wano saan, ang mga no adaayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isa. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita taraken mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, owen friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya taraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan barang umanugot mo lang. Ay, owen friend, padasag tong. Lakay, daka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Tamay, inot damot na may busan. Ah? Kasta ya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar na ngay. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si Kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Hindi Carla. Di ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Siya nga maarami ti asawak na ito, nana. Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awampay lat balak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanon iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapanagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige, padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kaslaad damang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumbaga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay, siyak
tinumero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudot ka si Mang Put bakit? Masurong naklakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di manggig ko nga uni ti manok, ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na nakarla. Kan, agsasao kay ngagmaymay sa. Andan samot bagbagtit yun. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao ak ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo adi adda bagbagtit na. Mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. So lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kumangay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik nam? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man atag luto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asindain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga prusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan ah. Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangaasim. Ay, apayakas ta tila nga mas mungad baldaw. Ang kalandaw. Apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Ah, apay aginaw ka din? Di bakit mau? Ngunarod ang kal. Anya nga di aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, kitugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yung kal. Diyak ka bala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa. Ay, saan angkal? Alaman langan. Oray, nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw atarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tari, masentensyaan ang tibiyag na. Kay, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakan ko. Awan tong tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay,
Hindi naman pa rin namang pili ka iti sa balya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daan ta dayta? Inton bigatin bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod, friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun, Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit. Parche kaon ti ingungutag at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko si Daan. Ha? Agpwesto bakit? Win lakay. Ay, thank you Naimbaglangan ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ka. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya? Pangalak nga iti masikog kapataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid da iribredop ko biit. Reingan nak to no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya nga iti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati ito'y putot mo, aramidom mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay, madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay, kano kaya mo? Birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di yung lista ti pudno anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sa iti taraok. Kahit no? Ay, saan? Adan nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok dito balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Aguray ka man tayo nagsiripan ti likod ti balay da. Hay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabatan umangag na kayo manong ti among yaw. Dito ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol, maubal daw. Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na saya at ti aramid mo, nanakarla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Isuan na ramid ko tikas jay. Mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't na tarakan ko. Pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakan mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaruba.
Isumot gayam tinangala ka nagtitarakan ka. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka si kaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw hindi ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggadam. Ay ka, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Uwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kay lat nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas ide at ilatang tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Katagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw kan di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit ti ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idi rabe. Jak pa'y kita mo no kasano nakaawid ak nanang. Numaminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permiti sakit ti ulok pare Gardo. Nasobraan iti inom ini rabi. Ay sus. Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi pare. Mapantamanan ng nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. At apelahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbagam. Gagangay na Iso nga rin tinakairuaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di pare. Hala nga ron. Mapanta, inton rabi napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang man iti arak no santa ngay busan. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare yan po. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da kadata. Ha? Sino? Ito dom, aperkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare mo! Dandanugan da kan! Ay, natumban! Ay, aray, atak tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga gawid kami nang dinamot kayat. Kat di pinanawak iti lamisaan me. Ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta binugbog damutan. Kinurso na daan dagiti lalaki. Kakadwa me iti unag ti pag-iinuman.
Ay, nauna yun ayad. Ay, ito nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga, Rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa dati matak? Nasakit kan jak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang dalugkan ka, iti nagiinuman yaw. Jak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon, nanang. Apay, di mo malagay, tinapasamak idi Rabi ay anak kaw. Pati panagawin mo, di mo malagay. Sana talaga, tatang. Intulod na ka ni Garda idi Rabi ay. Nembag tasan unay anabartek di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya, tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, anya kayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, tiyagbalin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakim ka nga minay, pagbalbaliw kan, idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Matam? Naut-ut nga ro pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga, Rod. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano daytan nga eh? Nung ay agpa-check up ka langan, pare. Saron pare, agimbagmat la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yan mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut at talaga. Ay, nanak ko ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti ka iinom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anyangay nga rin kiti sumat kayan ti ragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak nanang. Anya? Oh, may imbaganay nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang medjay gay. Inakman, inuman iti arak barang may imbaganan iti husto tata. Anya, ay saus. Intun kwan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi dya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau. Manong? Manong wano manang? Ni kadi manang Garda? Si Kamit. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kan na nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka din. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko Garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na ading Angie. Ta iso tiragsak mi. Kan apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ang mapanagdayaw ko niya Apo Diyos. No maminsan ton ading kaw. Tagshot kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, hanya nga eh, pare. Kumusta nga iti mataman na danog? Nasayat mo tin pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro din kasta, pare. Katamang, pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Ington bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no bits, pare. Kaumay ka.
Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko papanan. Alakit mapanta nga rod. Masapatahin ton bigat, pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo jadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakadak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. At outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gananad ka nga raw di ti papanabuan. Wen, nanang. Da kayo mo't. Saan ako nga ubing abasit na pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apaw! Naganas ti puloy ti angin, pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala, pare. Ay, damagik man, pare, ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit la ti ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta, pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ngalaw-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di ti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso ti papanan ti sweldo. Uwanan niya, pare. Ada punto miti da ita, pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda a beach lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa ingay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuyog na gajaadwan niya. Kunampay, tadaarak agapuna. Nagpadaan da mga min nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga er-er. Di na pala arot agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala lakayan. Kasano ko mga gasawa da, kay tumboy mo, ijay may siya. Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagam ba? Intong pimbod na sige. Awan mo dakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigal daw. Anak may bagak. Nabay na kumahit. Anya ka di dayta nga pare? Ang amin kurso na ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kurso na pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagbalin na bayaw mo, pari ka daw. Ha? Saan nasyak ti damagam pare? Tano siyak? Awat problema? Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo, pare. Ha? Ay katuna. Tay talagayam pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak ba naman pare? Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga asawa. Anya?
Arembo, malagip mo ka dito, bagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay, may papaniti kapsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan pare. Lipatin mo na dyan. Oh. Mapantan ni balay, pare. Taing ka arman yan, Ji. Ita, ti panagaram mo. Ta saan ka na bartek, panay. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan sana ka may karikan ni Angie ta nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idin to ta syakit mamartekak. Di nakmutla kayat daya ah. Ay, kat ipalapal mulat ta ni ayat, ah. Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta sumana untuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga gininom? Manong ambo, manang garda? Ay, kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadailan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang dadaal kar aramidan mi iti bagimi no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo? Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Angie, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at dapapanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawin akong larigar daw tanay. Rabi iyo na yan. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ita pa na ita. Adamot sakak. Pag na ko na aging kayo balay. Ay, saan, pare? Delikado iti ruwar, iti kastuing oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga natumbakan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa ingay? Sanak pa mo na nabartag pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kayat mo. Ijay silid ni Angie, ti pagturugam. Ay, sana kababain. Ang mga natapon na rapist ak. Man siya. Kunam kursunadam ti kabsat ko, pare. Uy, mabayinak. Sana ka may kari ti kabsat mo. Nasingpot na eh. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo sa rin ah. Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Ngurasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama kadagiti dua. Madin sa mo tiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamag kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tiriknak. Maulawak pa yun. Ay, mapantalangin ni di hospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Ape masikug ka. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyom, Manang?
Nobyong ibagbagam mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga ron nga iti amata si Kugmo? Agawit tan nanji. Basol mo da ito'y amba. Anay ko, hindi ka matagkasta, pa Ricardo. Nagayatan tamot adwa day jay. Saan ka mata pinilit? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Ta nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panyalangan ti sawan dagiti tao. Kasano akon? Di ka matbaybayan, pa Ricardo. Este, Garda, takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare? Este, Garda. Ya. Oh, ay, aliyangay. Di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na. Nakasla pakaragsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umbay. Ano, bayat kit di tapno agpakababain. Kit agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? No siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na. Nag-aramid ka nambaw. Kahit anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mat adwa tinapasamak. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kay Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw ti anak ta. Ay na. Di pagdanagak. Kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but ngan, anak mo, bakit? Saan nga agdarom na jay? Bakitanan, agdarom pailaan. Kanla namat di ambaw, ang nagayatan da adwa. Saan namat apinilit? Oh, anya nga raw, ti plano yu ita, Garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo lang, ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tang. Wanmat ngamin, Garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarik nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Oray di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ka. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Malugaro da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka nambaw ha. Uy, Garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, Garda. Bun nga rod. Tangingas mo mit. Saur ka. Kamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, Garda. Bun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmet. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan sublian ti sigud nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyaman na. Tadinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmot lamay kariken ko ana. Isa jak ginandat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pa kaikariyak, Garda. I love you. Ala, winan. I love you, kunak. I love you too, ambo.